Merhaba arkadaşlar. Selam aleykum dostlar. Sizni yanımızda karşılamağa pek memnunmuz. Rahatlık günlerini bizden başlanganımızga pek kuvvanamız. Bugün yanımızda daimiy luğaçıq, çeberilçikler gibi rubrikalarımızı göstereceğimiz. Ondan da başka bu seferimizni karşılayacakmız ve meraklı sübetler yapacakmız. Şimdi ise birinci ve pek meraklı levhamızına bakmağa teklif etemiz. Бэтменом хотел. Потому что у него есть машина такая, которая, она вся черная, и там стекло есть. У меня дома есть такая. Эльзой. Потому что она замораживает все. Спайдерменом. У него паутина держит всех. Я хочу быть Суперменом, потому что он летает. Капитан Америка. Потому что у него щит есть. Фея Винкс. Почему? Потому что она летает. Таносом. Почему? Потому что у него есть такая перчатка, у него есть такой щелчок, и все испаряются. Я хочу быть Человеком-пауком. Потому что он может стрелять паутином и лазить по домам. Я бы хотела быть Гекко. Почему? Потому что он исчезает. Так невидимый становится. Никто его не видит вообще, когда он невидимый. Aliye, biz bugün musafirlerimizde davet ettik. Sen seyircilerimizge ular kim olganını aytmağa istemeysin mi? Bu pek istidatlı ve zamannevi kızçıklar. Zamannevi dedin, bu nasıl Aliye? Onlar food blogger. Demek bizim musafirlerimiz aş pişirip bunu ictimai ayaklarda gösterirler. Evet, karşılayımız dostlar Mavile ve Hatice. Hoş geldiniz Mavile ve Hatice. Selam aleyküm. Nasılsınız kızlar? İşleriniz yaxşı mı? Yaxşı, sağ olunuz. Biz bilemiz sizde bir güzel mirağınız var. Siz lezzetli aşlar pişiresiz. Biz çok sevemiz aş pişirmege. Boş vakit anlama aş pişirmege yardım etemiz. Ondan da başka bu prosesini videoya çıkarıp ictimai ayaklarga yükleysiz. Geliniz böyle bir videonu bakayıq. Çeşit aşlarını pişirmege çoktan öğrendiniz mi? 5 yaşında annem bizni öğretti. Ya en birinci nasıl aşını pişirgen ediniz? En birinci aşvardan edi tutarar. Aş pişirgende en kıyını bu ne? Benim için bizge kıyın olmay, çünkü anamız erdeyim yanımızda. İctimai ayaklarda sizin videolarını nasıl kabul ettiler? Sizin muhlisleriniz sende var mı? Herkes begine. Adamlar like koyarlar ve güzel komentariyler yazarlar. Lezzetli aşının sırrı nede? Sır yok. Aş pişirgende biz bunu büyük sevginen yapamız. Aş pişirmekten gayrı daha nasıl iklençileriniz var? Когда мы в Деутро, мен и Сефидан бірге қатнайым, мүмкін ұлса селям елімаға істейім, ve sağ etmağa benim sefimlimdene velmar ucularıma. Kızlar, boş vakitiniz var mı? Onu nasıl geçiriyorsunuz?
Базы вақытлары көлі-көншлі видео шығарамыз. Бұл кликте кім олмаға істейсізмі? Мен косметолог olmağa isteyim. Мен Аким олмақ істеймін. Қызлар, студиямызға келгеніңіз үшін çox sağ olunuz. Ишлеріңізде муафақиетлер тілейміз. Сізде çox sağ olunuz, бізді дәвет еткеніңіз үшін. Sağ olunuz. Жеңке, aslında aş pişirmek meselesi pek meraklı. Sen aş pişirmeyi seversin mi? Не десем sana Aliye, мен bu işke rahat bakam. Cevabın pek meraklı Жеңке. Ama çeberekçilerden son tafsilatla aytarıq. Selam aleyküm dostlar. Çeberekçiler rubrikası sizni yanı meraklı şeylerden kullandırmağa hazır. Benim adım Mary, ustamız ise Victoria. Selam aleykum. Bugünkü rubrikamızı Bonaparte ustahanesi Viznanium ilmiye bilince merkezinde çıkaramız. Şu sebepten onlara öz teşekkürlerimizi bildiremiz. Bu çıkışımızda biz oyuncak yasamağa öğreneceğiz. Bu işte bizge ustamız yardımcı olacak. Сегодня мы сделаем интерьерную игрушку «Скандинавский гном» из подручных материалов. Для изготовления нам понадобятся разноцветные пушистые, белые и капроновые носочки. Для наполнения игрушки будем использовать синтепон, а донышко заполним рисом. Так наша игрушка будет более устойчивой. Придаем овальную форму и хвостик завязываем резиночкой. Поверх надеваем белый носочек. Это будет костюмчик гнома. Из цветного носочка вырезаем шапочку и круг, чтобы заполнить донышко игрушки. Шапочку можно прошить или воспользоваться клеевым пистолетом. Важно не забыть вывернуть наизнанку. Сделаем бороду гному. Осталась последняя деталь – это нос. Шарик синтепона обматываем капроном и завязываем резиночкой. Все детали готовы. Собираем наших гномов. А так несложно, можно сделать игрушку из тех материалов, которые мы можем найти дома. Mana böyle güzel şeylerini siz özünüz de yapabilirsiniz. Biz ise sizden sağlaşamız. Çeberekçiler rubrikamızdan ayrılmanız. Көрішкенде! Рад бақам ибарені бекенмедің ма, Алие? Men onu pek anlamadım. Мен çok kızlar gibi аш pişirmekten meraklanmayım. Ya sen bir şeyler pişirmeye bilesin mi? Meni kızlarda çokça blogerlik meselesi meraklandıra. Blogerlik şimdi popüler bir yöneliş. Bizge popülerlikni ise levhalarımız ketire, seyretemiz.
Merhaba dostlar, biz Kenya'da masal muhitini daldırgan yerine geldik. Hayda deysizmi? Elbette tiyatrga, ama bu adi tiyatr değil, bu gerçekten de masallar dünyası. Küçük ve büyük seyircilerini bu dünyaya hoşlantılar daldıra. Söz kelimi yakınlarda onların bayramı da kayıt edildi. Сегодня наши маленькие зрители в преддверии праздника Дня кукольника, нашего профессионального праздника, увидят спектакль по сказкам Лилианы Мур «Крошка-енот». Это очень добрая история, я ее очень люблю, она такая очень теплая, и я думаю, маленьким зрителям нашим она понравится. Тем более, что, конечно, она не в той интерпретации, в которой все ребята знают этот мультфильм под таким названием. Вообще в театре кукол моноспектакль – это очень сложная работа, потому что ты на сцене один, у тебя всего 2 руки и 10 пальцев, но при этом тебе нужно оживлять иногда 5 персонажей одновременно, делать перестановки, и это, конечно, виртуозная работа. Ух ты, большая! Эх, а как же так? Эх, простыл я, понимаешь? Горло у меня болит. Актер театра кукол должен использовать свою физику, свою психофизику, и плюс это переключить и перенести на скульптуру куклу, которая у него в руках. И именно куклой передать то, что чувствует, делает, и, ощущает персонаж. Это намного сложнее. Мы всегда говорим, что актер-кукольник в любой момент может выйти на сцену и отработать как артист драмтеатра. А вот артист драматического театра не может перейти в театр кукол, взять куклу и отработать. Teatri bu her vakit bayram. Geliniz böyle bayramlarına çokça ziyaret edeyik. Вот такие огромные усы! Çünkü men bilesem blogger olmak kıyın değil. Sen nasıl düşünüyorsun? Ama bu iş yengil de değil. Belki öyledir ve şimdi dünyada 2 milyon blogger var iken. Gerçekten mi? O kadar çok iken mi? İnternette böyle malumat verildi. Ben de bu kadar adam bloggerlikle meraklana dep düşünmeydim. Lakin ko'rganimiz gibi blogger çok ve ular arasında bizim balachıklarımız da var. Bizim balachıklar da şiirlerle meraklanalar ve videonu çıkarıp bizge laylar. Bakamız dostlar. Bek sevemen bitamını, adı güzel kadını. O semen bitamday akıllı kız olacağım. Bilesizmi Aliye, men bloggerler arasında en popüler dep aş pişirgen soylarını sayam. Belki öyledir çünkü adamlar aş pişirmekten pek meraklana. Ondan da başka böyle bloglarda reseptlerini de tapmağa mümkün. Aslında ki bir işini yaxşı bilmek için onusuna bakmak gerek değildir. Yaxşı teklif Aliye, kel luğaçıqni baxayıq ve son bu mevzu üstünde düşüneyik. Балачықлар, бүгінгі программада біз сізлерінен чоқ еглендік ве яңы шейлеріні білдік. Енді есе Қырым татар тіліні да яқшы білмеге вақыт келді. Бүгінгі программада бойле сөзлер яңғырады. Қоқла, кукла. Қоқлалар театры, театр кукол. Қоқладжы, кукольник. Сана, сцена. Сейерджи, зритель. Масал, сказка. Аш пішірмек, готовить.
Лезетле аш – вкусное блюдо. Мухлис – поклонник. Иште мына бойлейсізлер, бүгінгі программамызда яңғырады. Балачықлар оларны мұтлақа изберлемеге керек. Мен есе сізлеріне сағлықлашам. Луғачық рубрикамыздан айрылмаңыз, вена тілімізді гүздел біліңіз. Достар, біз блогерлік мәселесінен бек меракландық. Аз қалды конкурсымызны ұнатажақ едік. Ебет, біз кешкен яйынымызда барге бағышланған елепмалар ярышыны илан еткен едік. Біз сіздің іштирагыңызны беклейміз. Қаліплер есе программамыздан гүзел бақшышлар алacak. Өз ішлеріні экранларыңызда көрген адреслерге yoğlanыз. Бүгінге есе яйынымыз бітті. Көрішкенше!